cyatireta nk'abanyarubare nutushasha munonga okurejera abatura barihiro kugumana barebe combeko conka kandi kitarumu buhereza ubwo government yabahire buri cumwe kumanye cyo kugenda mu miso ahako kugira ngo bitanda bikaraga heru byazo ministry ya herese byariko ministry y'isha tumwamo babirwisivinga konka sukumanya be so twirentsaba tumazero wire winge nturu requestinga ni ikigambo mu kanso ni ikigambo buri hamwe unatunga kagisha kugambiraho konka batakubasa kutura nitubuza district turukutunga kiriya information kumenya ngo bitanda byitu ya kandi ministry ne tugambira ngo bitanda bikije bamwe aha batura nibagira ngo amasiko go kutunga obuhereza bwa hihi ombyamagara kwizire no kubahwamo mutushasha kureba ngo bato government tuombekire kizimbe kirahariya mu bitanda abantu baryaho irwaro rikingire ariko kugira ngo kirumu kikarwitojo tukumanya itojo niye kusupplyinga rubare ekitanda kimwe nyanga ekitanda kimwe buryo mwana nyana ngo ayeshire tumanya habwenshi ebintu byitu byagenzere bisi turwaho byevuza bikubuzubwa mukarya ibintu byitu kunu yababire barga higuru bo bakanto basindikira faye aba basharamo kutambura kuzahambuga nkuru za district ya Ntungamo okubuza bamwe habebembezi anshonga y'irwaro ryabo erya Nyangahere senta ya Kashatu nimbashabe ikintu maze mwemerera hari amaze muri ya office business equipment ebyo IGG hamwe n'aba state house budget health monitoring of state house ziriyo nizichondoza equipment ejo nubuya kuba contractor wabire contracted okutunga kurete bitande ashashurwe 30% tagashurwe 70% because delivery tukamanyire delivery ekazakazaka Muchunguzi Geoffrey uri umujecerwa wa president muri district ya Ntungamo yabaraganisa kuratira inshonga zabo kandi zikakorwaho ekirungi abakora investigations n'aba office ya president nyonko mureterwa wa president ninyija ko bashabanga expediting ikintu cya results tunazo tugere tuzirebe amakuru agagasha kwa Simon Ayamba.